Znači, samo da vam kažem, ovo je samo najava da neće biti klipova. Zajedno, bit će za vikend klipova, ali ovako kasnije od četvrtka pa sve do nedelje neće biti klipova. Jer sam u Slovačkoj. Ne smijem se, nego idem da igram na turniru. Iz košarke, normalno, ne, igrat ću, ne znam iz čega. Kako? Okej. Da kažem... Da, znači, ostavite like, share, subscribe, ako vam nije problem. Svima jeste. Ne znam te ljude. Kažu, jeste, problem je da ostavim like, share, subscribe. Možda sam brzo. Da. Like, share, subscribe. Normalno, znači gdje ćemo samo ovaj battle do kraja. I opet ćemo da puknemo. To je bilo to za nas. Ako se jeste ostaviti like, mi smo još sljedeći pozdrav.